Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today asikhulumeni ngo-Ananias Mati. Ananias Mati watalwa 1976 eMozambique. Yini latiwa ngayo Ananias Mati lana? Ananias Mati watiwa ngalama crime la wenda lafaka ekhatsi ekudlengula, ekubulala, ekubamba inkunzi. Waphindze waduma nangale khatsi atobaleka ejele eCimex ePretoria. Cause lapho ekubalekeni kwakhe ngila kwabonakala khona ukuthi i-correctional system yethu i-weak, ayikhoni nje ukuthi imisele when it comes to amabanja la asabisayo la ithini i-early childhood ya Ananias Mati. Ananias Mati wakhulela eMozambique, kuthiwa wathi aneminyaka leyi-12 wabaleka ekhaya. Kubaleka kwakhe ekhaya kulandelwa ngilokuthi bekamuntu lohlezi aphanishwe esikolweni, amntwana lohlezi kunema-report ngaye ukuthi hayibo lo muntu lo akalaleli, lo muntu lo akafuni ukuva story, vele uyamkhuta, vele wendani. Then wavele nje wayekelwa isikolo ngaphandle kwemvumo yabadali bakhe. Kuthiwa during i-adolescent stage yakhe wangila waya khona wojoyina emasotsheni, military camp, lapho la receive khona training yokubamba tibhamu, training nje yokusurvive emahlathini, yabo nje into etinjalo. And cabanga ngiloko lowadevelopha lobungoti bokuthi akhone ukubamba tibhamu inabo umuntu losone-training ngema-weapon la ingoti, yena akazange akusebenzise kahle kwakakhe. Kwatholakala futhi ukuthi uma Ananias ayeko-check-wa like ngetengqondo, kwavela kakhulu ukuthi ama-characteristics akhe afaka lokulandzelako. Umuntu lo anganankinga nje, umuntu onganankinga, longanaluvelo, akakhoni ukuthi noma amoshile akhone ukuthi sola, une-manipulative behavior and very 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 aggressive. Bathi bekamuntu ukuthi nakukhulunywa naye uyambona ukuthi angakubamba nanyala akuqede. Bugebengu lakabendile, ama-crimes lakawenda 1990 kuya ku-2006, Mati wenda macala lamaningi kakhulu, kufaka ekhathi ekudlengula, hhayi kayi-1, hhayi kayi-2 but multiple cases lapho bekadlengula khona, lapho labulala khona, nema-attempts lapho labamba khona inkunzi, house breaking, car hijacking, theft of vehicles, like into leti bekatshontsha kwasani this guy, bekanganavelo. Nokuphoyizana tinja tebelungu ukuthi bathi tinja tema-guards, uma nangabe ukuthi unenja yakho yegazi silela ukuthi igazi, base Ananias uyafika ayithelele leshevu bese seyandlula njalo bese uyangena, ungoze umtshele lutho lapho. Tonke le tinto leti kuthiwa watenda from South Africa, watenda e-South Africa, Mozambique, but masekafika la e-South Africa ngilawa bese ubhubhisa khona kakhulu cause bathi kakhulu eGauteng, mara bathi nase-Limpopo, North West and Free State nakhona ufikile wayiwenda leti nto takhe bafuna kutenda, mara kakhulu le eGauteng. Bekagojele ini futhi athini ma-charges akhe. NgoNovember 2006 Mati waboshwa wachajwa ngemacala la more than 50 serious criminal counts. Later akhuphuka aya ku-70 including rape, attempted murder, robbery, house breaking, theft, nje kuningi bekakwendile. Ngenxa yalamacala bekanawo wabese kuya-decide ukuthi Mati utawuhamba ayofaselwa le, utawuboshelwa le eCimex la atohlala khona nebantu labaku-high risk, kanti bebangati ukuthi uGaye utawubaleka, uGaye utodila nabo. Ithini wabaleka kanjani le eJohannesburg Central Prison ngo-2005. Mati kuthiwa wabaleka prior i-major trial yakhe and then from lapho wathathwa, angithi uthi abalekile wathathwa wamikiswa eCimex. eCimex nakhona wafika 2006 ngoNovember. Mati wavele nje waduma after
eSimex lapha ePretoria, South Africa. Wabale kanjani and yini le yayenda isense nabachaza yendzaba le? I-version yemaphoyisa nama-guards konke ithi yona mathe waphuma ku-small cell la bahlala khona ngefastero athi igcobise ngevaseline umtimba wonke, waphula tinsimbi then waphuma wahamba. Guys, like Vaseline, ugcobisa Vaseline waphuma wahamba. And then investigative findings kuthiwa strong evidence i-conclude ukuthi Mathe kunemawada la akamlekelela ukuthi abaleke cause vele ku-obvious wawabribe uMathe nakasuka lapho kwabanjalo waphuma wahamba. Wathi asabalekile wahlala 2 weeks ngaphandle angakatholwa, but after lapho wabe usuyabanjwa. Mathe wathi aphumile wochubeka nebugebengu bakhe shothi le nto beyisengadini ngoba wahamba wayo-hijacker imoto wahamba u-hijacker imoto le ine-GPS, kwathi kusenjalo bathi basa-tracker. Wavuma ukuthi amise imoto leso sikhathi then kwadutshulwa wabese uyadutshula tindzawo letiningi. Mara after lapho wathi makaphola wapholela phakathi wabuyiselwa back la babiya khona ejele. Later ngwaphi lamanye ama-escape lake wazama kuwenta Mathe? Mathe wazama guys ukuthi azame ukweqa ePongweni cause wathi makabuya after atholiwe le eweceni kwakhe ePretoria, hawu abazange basadlala naye bavele bamthatha bamthi phakathi inside ePongweni. Wabese nakhona uyazama but akazange aphumelele, kwatholakala asazama zange nje kube impumelelo. I-trial yakhe nokusentenswa kwakhe ngo-2009 eGauteng High Court. Mathe bekabukane nama-charges lawu-64 kuya ku-71. Lijaji lamdescribe as isigebengu lesiqinile, isigebengu lesingacontroleki. Wabe wamtshela ukuthi une-abnormal behavior and uyingoti. Kwabonakala nokuthi umuntu ukuthi ufaka bungozi lobukhulu emphakathini ukuthi if nangabe ngitokukhipha kutofana nokuthi ngidlala ngesikhathi. Ngulo muntu ukuthi akalawuleki. Bathi nathi bamsentence wabuka na-54 years phakathi ejele. Abese bathi i-parole utoyithola after maybe aspende 43 years. So imagine guys, uhleli lapha for 43 years uyophuma sewunjani sothola i-parole? Uphuma vele sewulikhehlekile. And then kwaba yini imbangela yokufa kwaMathe ngomhla ka-27 December 2016? Kuthiwa Mathe wagula waqala wabika ukugula lonye waba nema-complications including i-digestive system yakhe, urinary issues, bekangasakhoni nokuchama bathi netinjalo ukudla kwakhe bathi kungasagayeki. So bathi bamthatha bamisa e-King Edward Hospital eDurban ngoba lokugula kwakhe bese kutinika amandla kakhulu. Wathi masekafika lapha hawa akuzange nje yasalasta, yabese ithi xoxo yashaya wahamba. Wahamba. Ma-authorities aku-confirm ukuthi ukufa kwakhe bekude i-foul play. Konke labakutholako ma-natural causes, no evidence ukuthi khona lo wazama ukumbulala and wezogula isikhathi lesithi guys, that's why yagcina bese uyashona. Mara as for uMathe washiya nje kumangala lokukhulu cause after kubaleka kwakhe i-correctional service yabe siyabona ukuthi kumele i-review tekuphepha tayo ibone ukuthi iliqinisa kanjani. Cause after uMathe kwabe sekuyaqiniswa lokunye kuphepha. After uMathe azame konke lokwana nje kwatrigger tinto letiningi cause even ma-reviews ukuthi lijele linjani kwabonakala ukuthi la tinto ngazathi hambanga kahle. So guys, that's all for today's video. Please like, comment and subscribe. Donibona ku video elandelayo. Bye.